akasabambileni yesilwane awusabambise kwento njani isilwane awusabambise kwento njani ngoba uthi ngingathenga iGPS uthi angisida nginike wena imali yami kunjani yani kude la nesilwane umgwaqo lobhalwe Jimmy Street kude la silwane kude Mane silwane Hluziyane Street kude la Hluziyane esilwane kubhalwe singistonke lethi indzawo la kude bo Hluziyane ya esilwane lalela mina ngibuhlungu mntanami ngibuhlungu kakhulu ngoba Jimmy Swagati ingeke ukithi sikhondile ngeke bese sebayamkhunga kanje bambulalela kuthi babe njani nje ngoba ngiko ngithi siye kuyolila nyalo stova lokuthi bekubangwani baze bamsonze hawu yesilwane awukeva yini ukuthi kuthiweni wena awukeva ukuthi kuthiwe uhambe njani kanti ngiyabona gogo khadi yakhe arrest akazo zomvubushiwe he mani ke lo yini ke silwane yabothi vele lobutsotsi ninabo sekulunga ngichazelwe ngilabe emndeni lalela silwane sibuhlungu thina sihanjelwe ngijimmy Swagati lalela buya kimi uthi angikhanza la kuna indzawo yekudla uyabona kunendzawo yekudla khona kakhulu isikhathi sihlala ndawonye ngiyedwa mina